Ndabasuhuje cyane mwese mukurikiye gahunda zacu hano kuri Rwanda Infomba ikaze tuzajya tubagezaho amakuru agezweho haba muri politiki ndetse no muri sport. Tuzibanda cyane ku makuru agezweho cyane ya sport kuko twamaze kubona ko mukunda sport. Amakuru agezweho rero tujye kugaruka ku bakinnyi babiri APR yaguze ibakuye mu gihugu cya Uganda barimo Omedi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Aba bakinnyi APR yabakuye mu gihugu cya Uganda ari bamwe mu bitwara neza cyane ndetse ibasinyisha kontra y'imyaka 2. Bagaragaye kuri match APR yatsinze mu Marine 2-1 mu karere ka Rubavu. Amafoto yagiye abigaragaza ndetse hahita nasohoka amafoto basinya amasezerano y'imyaka 2. Aba bakinnyi rero batanzweho amafaranga atari make kuko harimo uwatanzweho amafaranga arenga miliyoni 40 z'amanyarwanda nka rekretoma ndetse buri umwe azajya ahembwa amafaranga y'u Rwanda arengaho gato miliyoni 5 buri kwezi. N'abakinnyi rero bari mu bitwaye neza barimo abifuzwaga n'amakipe akomeye ku mugabane wa Afrika. Muraza kumva operation kugira ngo APR basinyishe uko yagenze. Andi makuru avugwa nuko mu mpera z'iki cyumweru amakuru y'imikino ni menshi ariko kandi ihuye biraza kuza kuba ari ibirori. Rayon Sport iracakirana na Mukura mu gihe APR iza kuza gucakirana n'ikipe y'Amagaju. Amakuru agezweho rero tugezeho hano kuri Rwanda Info ni breaking nuko abakinnyi b'ikipe y'Amagaju FC bakubiwe 3 agahimbaza musyi mu gihe baramuka batsinze APR. Ubusanzwe umukinnyi w'Amagaju yahabwaga 50 by'amanyarwanda nka prime domace cyangwa se agahimbaza musyi ku mukino batsinze. Ubu ngubu rero amafaranga yo yamaze gukubwa agirwa 150 kugira ngo nibatsinda ekipe ya APR babashe kuba babona ayo mafaranga. Andi makuru agezweho muri sport nuko mu gihe gito kiza kuba gishoboka nuko umutoza Seninga Innocent aza kuza gutangazwa nk'umutoza wa Etenseri kugira ngo arebe ko yakomeza gufasha iyi ekipe kwitwara neza kuko Etenseri ni ekipe yari muzihatana kugira ngo itaba yamanuka ariko yamaze kwitwara neza. Bwibura ubu ngubu isoreje agace ka mbere ka championnat ku mwanya utari uwa relegation cyangwa se ku mwanya utayemerera kumanuka. Andi makuru agezweho muri transfer hano mu Rwanda nuko uwitwa Musa Esenu abareye muramuzi mu mukomere amashyi. Uyu Musa Esenu yakiniye ekipe ya Rayon Sport yamaze kugaragara mu ikipe ya Vision itozwa na Mbarushimana Abdu. Vision yamaze kwibikaho uyu rutayizamu Musa Esenu kugira ngo ayifashe mu busatirizi. Mbibutse ko Vision irimo abakinnyi bakomeye barimo na Kwizera Piero wahoze muri Rayon Sport. Vision ni ikipe nayo guhanga amaso muri iyi championnat. Andi makuru agezweho nuko ekipe ya Everton mu gihugu cy'Ubwongereza yamaze gutangaza umutoza Graham Potter nk'umutoza ugomba kwifasha kwitwara neza. Graham Potter asimbuye Julian Lopetegui warumaze gutsindwa imikino myinshi. Bahita bamwereka umuryango. Bashimira hano kuri Rwanda Info tuzajya tubagezaho amakuru menshi kandi agezweho kugira ngo mukomeze mukurikire byinshi tuba tubafitiye.